ریوبری ناوند راگهاندنی هیزن سوریا دموکراتیک قصدی فرهاد شامیل گل محاضره هوال فرهاد دمات خوش به گشتدان داوی شرنحال کویدت قومه لکوید گرانه چته چه دیکن لهمبری هیزن سوریا دموکراتیک قصدی چی چکا بکارتینن دام باستلا برز جبوا و حمو تماشوان وان يعني هلبت وجي راگهاند و رايا گشتیا جهان جي چوبينن أفنيزي دهروجن بتايبتي جي لسرانسري خطا دير حافر حتى مسكني وشخواهري داوي طبقة ودير دورا رقة ودير زوري وحتى سداتشيني كومن سرب شامي يعني كومن بي چتين داعش چتين گريداي تركا هما بيجي لسرانسري سوري حمو هزي خواه وكشاندنه بري خدانه با كروجلات سوري لسر هزي منها إيشا بكتينم هلبت اون زان دوان دروجه ده برخدانیه که به هم پاپ تایبتی جی لطبقه لمنصوره ام بيجن لخطر صافيه حتى دوان كليا ده ام بيجن لدير الزوري لدردورة رقة لدردورة ام بيجن لنوا باجر طبقه جوب خجي لهنجيانها هن شرق كولانا بردوام بتایبتی جی هنجیا ده نها هن يعني هن شرحيه لسرانسری وان جبهه و دزانن به 10,000 چته یعنی لگور آگاهی نها دسمو بهتری 100,000 چته بیانی داعش همیاجی نها ایریش خواه به دستک دولت ترک به درون دولت ترک به ناوند خواه استخبارات حتی به هزی خواه تایبت گوبریان ها راگهاند بو گو بری خدان سوری نها ایریشی هری ممد لبرانبری وان ایریشا و دزانن براستی جی برخدانیا گناه حوالی من نشان دادن تایبتی جی دوان دروژن داویده یعنی لطبقه لسرانسری ام بجن جبهه رقای و دیر زوری برخدانیا که ام بجن 10,014 ده یعنی تایبتی جی پیش شهر کوبانه برخدانیا هری مزنه جبهه که جی باغوز دست پیدا که حتی ام بجن 100 او جبهه به سرانسری جبهه حاتیه فکرن شام بریاری یعنی به اصرارش خو دنوا آخفتنی دیج زلال بو به دنوا گفیج زلال بو گو ایش خو برفره بکو نها دو چارچوبه ده نها شر و پفچون لسرانسری حرم بردوام دیکن بله برخدانی که به هم پاتی نشاندن برخدانی پیوسته به دیتن بله به دهان کنوی چتایا ایگو بری خدان چپرن شرب تایبتی جلی در دورا طبقه در دورا رقای و حتی لدیر زوریه دنوا دیمنا جی گلک جرا در که چتاب خوش ناصر و پری خو بلاو دکن به دهان کنوی وان جالی هزه هاتن هدف گرتن هاتن تونکرن لدی ساجی روشکی بجن آلوز هي یعنی شرکی گران هي او شر نه در فتکی دمکیه یعنی بجن مسئله کی دمکیه دیار مسئله کی برفره کمپلو کی برفره پیوسته گله مج بو اشیار بله بريس فرهاد استخوازم في برسا درباري ادعاين حكومتها دمكية سوريا درباري قرتيقها شتين داعش هبون هروها قرتيقها اللي تبقى يجي هبون جبو فيك تشد بيجن انها البته گرتیگاه طبقه مداخانی درباره ودا یعنی او سوجکی گو حکومت شامی بخوا سناریو کو بخوا چکرن او گرتیگاهش خبر یاسر روجاب ما يعني فوالا كربون كسين قلت ده تبتجي شتين داعش وكسين إيه وسوش كرنا ما برنجين بأولى يعني مجهود دري در خصنا اللي وقت سيناريو كشخارة تشكرن وهل بعد نبا داخلية جو مداجي داخلي زل نهات شتيجو از دخوازم براسي سروي تكاز بكم يعني جوان مثلا ودتر بيوست قال ما في رشي باش بشوبينه باش بيجينه واوي كسست نزيو نبا اف مسألة كي ديروكيه حمو ام بيجن ايريشن حمو طرفه يعني جاليكي دولة تر جاليكي داعش جاليكي حكومة الشامي قتنا نابا هفده نابا برجوانزي هفده وباوي كي هفدش نها ايريشي هزي مدكن يعني ايريشي قالي مدكن اف خطري نه خطري سر هزي كلشكري لسر قالي مي و اواي كالزلالة يدي تشتك جواره و شرطن توني ناسنامه ياما رومت اما پیش رو جاگلیمتی هدف گرتن. بله. جبولو دیسا جذب بجم اف نه شرکی نورمال آن شرکی ام بجن دمکیه ل امتحان کجبو باوری آمه امتحان کجبو اراده آمه امتحان کجبو یکیتی آمه پیوسته گلیمه براسیجی لکده خودی در کبه شخص سفربری آگو ریبریا خسر راگان با آوائی که راست تبلیو دون پیوسته خورتو کچن هریمه لحسكت به لرقاد به لقامشلود به لسرانسري هريمه
پێویست و خۆرت و کەچێ هەرمێ حەمی نەها لێ کێلەکە قەسە دێبن ev meseleyekî em bêjin ne girêdayî siyasetê meselekî girêdayî hebûnê ye û bi awayekî zanist yani bi awayekî zanebûn pêwîst e em nêzî vê meselê bibin û vê komplê em vala dirxin ji bo heger em dixwazin berxwedaniyê bikin gelê me jî niha bi awayekî israr dibêje li kolana dibêje li ser tevna civakî dibêje lê pêwîst e ev sloganên berxwedanê tenê nebîne di çarçebeya sloganê bilaks gerek bibe helwestekî netewî ne tenê ji bo em bêjin Rojavayê Kurdistanê heta li Bakurê Kurdistanê em bang dikin li Başûrê Kurdistanê em bang dikin pêwîst e gelê me keç û xortê me hemî niha rabin ser piya derkevin ser hildana xeteriya li ser Kobanê 2014 çûbû dema çeteyên Daişê êriş kir niha dehqatî wê mezin bûye û pêwîst e em ji vê meselê şiyar bin û îradeya xwe ya hevbeş ya gel derxin pêş got em karin van kompla van êrişa bişkînin. بله برێز فەرهاد شخوا داخوێنیا ڕێڤەبەریا خۆسەریا باکوڕۆژ داتی سووریە دەژی دیار دەبێ ئێدی سەفەربەریا گشتی هاتیە ڕاگەاندن و ji bo vêyekê hişyarî daye ji bonekê nava bajarên xwe bi rastî jî şerê hebûn û nebûnê ye êdî niha gelekî hesas e lê ez dixwazim bêtir ji te geşedanên li dêra Sorê naz bikim li wê dekê herî dawî do bi şev hejmareke kesan dixwestin fitneyê dixwestin آلوزیە دەرخینن لێژ عالیە هێزن سووریا دموکراتیک هاتبوون گرتن لێ دە گەشتدان گەهاشتنە چ ئاستی هەنها نه tenê çend kes bû artêş bi xwe ketiye meselê de yani artêş û Daişê bi xwe nihal seranserî xetê şer çebû ama jî em bêjin ji xeta baxûzê bigirin heta xeta dewera meamil heta di çê kesreta şer û pevçûn çêbû niha şer û pevçûn derdora Swêr yani li wê derê niha hêzê me û li dijî van çeteya di nava şer dinin. بله برێز فەرهاد ez zanim dema we gelekî wek dibe sînordar e lê ez dixwazim bi te re bi rastî qezenc bikim agahiyan heta ji me bê ez bi dest bixim ji bo vêyekê jî hûn çi dibêjin we çi tedbîr ji bo nakê girtîgehên li bajarê Hesekê herwiha kampa Holê û gelek deverên di we girtiye nabine tedbîrê me hene lê ew tedbîr ne tenê berpirsiyartiya Qesedê ye hêzên navdewletî jî helbet berpirsiyarê van êrîşan e û me bi awayekî rasteraz were gotine xeteriyek were ser zindanê ne tenê zindana Hesekê zindana Reqa jî dibe û zindana Hesekê dibe jî û ê herêmê din jî dibe hêzên navdewletî ew jî berpirsiyar in û me veya bi wan re par vekiriye heta na helwestê wan bi awayekî zelal bi taybetî ji derbarê êrîşa de her dibêjin em ê bisekinînin rast e dibêjin Qesedê dostê me yê şerîkê me yê gelek daxwanî li ser çapemenê jî hatiye gotin lê helbet heta divê asê de jî ew berdewam yani wek diyalog bi awayekî berdewam e lê dîsa jî ez dixwazim bêjim niha mesaja me ne mesaja dijmin re yê dijmin ji xwe bi awayekî zelal e yani êrişî wî zelal e û pêwîst nake em têkevin nav nîqaşa de sedemê wê çi ermanca wê çi yê zelal e pêwîst e gelê me bizane bi ev rêk ne rêkekî hêsan e em di gelek imtîhanê zehmet de derbas bûn di salên borî de ama ji 2011 de gelek imtîhanê herî xeter em derbas bûn şerê Kobanê de em hemî zanin tenê kolanekî me mabû lê herî dawî ew kolan bû sedema serkeftinên herî mezin ew rê ne rehet e kesek mafê me awayekî rehet wê nedime lê gelên got bi doza xwe bawerin bi edaleta doza xwe bawerin bi xwe bawerin bi sabrin bi zanebûnin di astekê hêşmendiyê de ne ewana dikarin xeteriya vegerî nifirsind ji bo em dîsa ji ban gelê xwe dikin roj roja me hemiya ye pêwîst e xwe bidin kêleka Qesedê hemû bibin Qesedê ji ber rastî jî Qesedê nebe jiyana vî milletê wê çi be herkes dizane û çi ji vî milletê hatî hezirkirin em hemî jî dizanin ji bo pêwîst e em hemû bibin Qesedê û li kêleka Qesedê niha mewziya bikir بله براستی جی گلک خوپیشاندان ایرو ول سرانسری باکوروش داتی سوریه گلک باجاران ورن دارخستن و که پیشگیریش بونه که هزن سوریا دموکراتیک قصده لبری از خاطر خوشتب خوازم پرسا هری داوی آلین گارانتور و که فرانسا و که امریکا چما هتانها بدنگن هلوسته که حشک و درباری دنه دانه نه هلوسته وان سیاسی هنه لی او هلوسته سیاسی پیوستی ببین گاون میدانی نه ریوبریا و فرمانداری مال سر و مسئله دخابته هناك خبات هي لي ديسا جي هزبجم هزامه باوريا قاليمه
چو قاسی برپسیارا دیروکی گو امکارم سرملی خوراکن گل و هیز و کاری به گل کلوستا جی بگاره. بله برپرسی ناوندا راگهاندنی حزب سوریا دموکراتیک قصده فرهاد شامی مگلکی سپاسیاتت کن جبو و خبات خوش گو و اف آگاهی به مرا پار بکرن. سپاس خوش سرکفتن.